Sakaza toujours konti système jamais égalé twongeye kugaruka kugira ngo tukugezeho update z'aka kanya rero ni nomenclature zibaye umuperezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba amaze kunoma General Danny Gain nka directeur wa mécanisme opérationnel de neutralisation définitive y'umutwe wa FDLR ndetse na désengagement y'amagroupe non étatique ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba afite mission rero nini cyane y'iminsi 30 kugira ngo abe yarangije ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayo magroupe yose. Rero kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukaba ugomba kuva muri biriya bice ndetse na aeroportel yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zose zikarekurwa no gufungura mu buryo bw'ako kanya Goma ndetse na Bukavu no kurekura mu buryo buri inconditionnel operation zose zo kongera kugarura rero connectivité stratégique na humanitaire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu ni ibikozwe rero mu buryo butunguranye. Trump akaba amaze gushyiraho uyu muyobozi mu gihe kandi nanone hari briefing muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane ya organisation ahanini ya vice premier ministre wa defense Mwandiamvita akaba na coordinateur wa structure zitandukanye z'igisirikare. Akaba rero nanone kugeza ubu Lieutenant General Padiri Burenda akomeje rero kugaragara nanone nyuma yuko yari yagiye ashinjwa ibintu byinshi. Kugeza ubu rero akaba yongeye kuba komisione inyubako rero zitandukanye za structure zo gukora mu buryo bukarishye no gusubiza mu murongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirakomeje. Ni nayo mpamvu iyi nomenclature ikozwe na Perezida Trump muri iki gitondo. Uyu muyobozi rero hakaba azaba ashinzwe iyi verification ndetse no gukordona izi operation zose mu rwego rwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubahiriza amasezerano yasinyiwe muri leta ya Amerika kuwa gatanu ushize. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo cyongere gukontorora biriya bice byafashwe n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 ukaba ugomba kuva muri biriya bice byose ndetse bamwe bakaba kwantone abandi bakaba basubizwa mu buzima busanzwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe umutwe wa M23 wishingikirije ibiganiro by'Idoha ndetse yewe bagakomeza no kuvuga yuko ngo mu by'ukuri bazaganira cyangwa se ngo kandi bakabonerayo na amnesty. Mu by'ukuri abantu bakomeje kugenda bafungwa cyane cyane abajene kushyirwa mu gisirikare mu buryo batishakiye bo ubwabo. Abareberi bakaba bakomeje kugenda barokrita muri Masisi ndetse no muri groupement za Kamuronza. Hakaba hari n'abakomeje kuraswa mu by'ukuri kubera rero justice extrajudiciaire. Hakaba hakomeje no kugaragara kandi noneho ama operation akomeje kugenda atungurana yako kanya kubera izi activisme z'umutwe wa M23 aho bafata abagore n'abana bakaba babafunga bakaba bakwakana amafaranga. Kugeza ubu operation Miskre za saa 10 n'igice z'iki gitondo abareberi b'umutwe wa M23 bamaze kwataka umusigiti wa Virunga mu bikari ndetse no mu bice bya Ndorero, bagatuma abaturage n'abajene cyane cyane n'abantu bakuru basohorwa ngo kugira ngo babasake ndetse banabakorere uburyo bwa screening babakuremo cyane cyane ngo identite zabo zaba ngo ziri duteze. Bikaba bikomeje gutuma abantu benshi bafungwa mu mujyi wa Goma. FARDC n'abazarendo bakaba kandi nanone bavuga yuko abareberi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bafunga abantu b'ubwoko bumwe muri Goma ndetse ngo babashinja yuko ari aba FDLR. Témoignage zikomeje kuva kuri biriya bice zikaba zikomeje kuvuga yuko ngo umutwe wa M23 ukomeje kugenda ukora ibi bikorwa muri Sake ndetse na Kimoka hafi mu bantu bagera muri 80 bakaba aribo bamaze kugenda ngo bafungwa bashinjwa yuko bakolaborana n'umutwe wa FDLR. Organisation locale za défense des droits de l'homme bakaba bakomeje kuvuga yuko bahangayikishijwe cyane n'uku gufungwa gukomeje kugenda kuba kunini cyane mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi nanone aya masezerano nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kugerageza kuyashyira mu gaciro ndetse
ndetse no kuyaha execution. Mu by'ukuri imiryango itagengwa na leta, ama communauté internationale de droit de l'homme akomeje kuvuga yuko ari amasezerano y'ikiremba kubera yuko atita kuri impunité ngo abe yayikemura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko iyo impunité yabaye ndanze, ndetse ngo no kuba bakwita kuri reparation ngo abakomeje gusinyira yuko ari abagreseri bakaba batanga na reparation. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi isakaza toujours compte système jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Sakaza toujours compte système jamais égalé. Update kugeza ubu ngubu rero hakaba hakomeje kuzamuka mu by'ukuri urugero rukomeye rwa frontoma hagati y'abazarendo ndetse n'umutwe wa M23 muri Walungu. Kugeza ubu abanyeshuri benshi bakaba bakomeje gutakaza ubuzima muri komba zikomeje kopoza aba M23 ndetse n'igisirikare cya Wazarendo. Hakaba hashize icyumweru cyose abarebere umutwe wa M23 bahanganye n'abazarendo muri biriya bice cyane cyane bya teritwari ya Walungu muri Sud Kivu. Mouvement de citoyen yitwa Sursaut Patriotique ikaba ikomeje gutangariza isi yose ndetse no gutabaza, ivuga yuko cyane cyane abanyeshuri benshi bakomeje kwicwa mu mashuri, mu gihe abandi bakomeje kugenda basangwa bapfuye mu gihe bari barimo bahunga amasasu. Abenshi bakaba bakomeje kugaragara yuko baba bishwe mu ntambara zikomeje kopoza abasirikare bombi, nkuko dega humaine zikomeje kugenda ziyongera. Byatangajwe na John Irunga, akaba rero ari umumilitant muri iyi organisation. Komba ziherutse za FC umutwe wa M23 n'abazarendo zikaba zaragiye ziteza perte iremereye cyane, abanyeshuri benshi bakagenda bashimutwa mu buryo bukomeye mu mashuri, abenshi bakagira batya bakabarora mu gisirikare, abandi bagahunga, mu guhunga bakaraswa. Ni mu gihe kandi nanone inzu zisanzwe zita ku barwayi hopitali ya Kanyola cyane cyane ikomeje kugenda ibamo inkomere nyinshi. Situation ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko itoroshye, situation humanitaire ikakomeza kugenda iba nini kubera yuko nta bashobora kurwana ku mbabare bakomeje kuhagarara. Ni mu gihe kandi nanone abantu benshi bahunze ndetse abenshi bakagenda bahura n'ibibazo. Hakomeje kugenda hagaragara yuko hakenewe umusada wihuta. Abadeplace bakomeje kugenda babura ibyo kurya, bakomeje kubura ibyo kwiyorosa, ibyo kunywa, ndetse paralizi ikaba ikomeje kugenda igaragara. Activité agricole muri biriya bice zikaba zikomeje kugenda zisa naho zitakorwa na activité économique. Iyi region ikaba ikomeje kuba y'imirwano ndetse Sursaut Patriotique ikaba ikomeje kuvuga yuko situation iri grave, ndetse igatangaza yuko isaba leta ya Kinshasa kugira uburyo ya participa mu rwego rwo kugabanya rero uburemere bw'iki kibazo. Zone ziri plus touché n'izi ndwano zikaba zirimo groupement za Ikoma, Izeke, Kanyora ndetse no mu bice bya Walungu centre hari Mulamba ndetse na Nzidira, utibagiwe Nyangezi ndetse na sheferi ya Kaziba. Aha hose bari kuharwanira mu buryo bukarishye, ndetse igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kurwana, ndetse yewe hakomeje kugaragara amarenfort nubwo aba adahagije. Abazarendo bakaba bakomeje kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane. Ibice bitandukanye bya Swanga, Kahuru muri za Rubero nabyo bikaba bikomeje kugenda bigaragaramo imirwano ikomeje kugenda ibangamira abaturage. Igisirikare cya Kongo kirasabwa kuba cyagira intervention mu rwego rwo gukemura ibi bibazo. Tukaba turi bukomeze kukugezaho amakuru ya update y'uyu munsi. Sakaza toujours compte système jamais égalé. Turagaruka mu kanya.